wati besto murunzi twakutanjera wasiba kurunji eshaha nibiri ziciro neshaha eyamakuru agacencurera izuba nizuba ryo rwakana ibiro 12 byo kwezi kwa kashatu umwaka gw'2026 kusima abo kutereza kire okureba amakuru gitu agacencura gutakurunda nizoberi orukuzaga kuseonde Elias rutugusa hamwe na Sande Brian owo rumo rwo bonero konka takaga kuretiro mbwijire reka tubanze tkorece bikuru ebije bwebembiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kurwa Basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseful mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of Omugacencwire kireki abantu bana abarukorana mutomaro ku government bakwatwa nubatekatekwaho kwejumbero mu burwenguzi ati ngo muntu okuye wesente okuza kumuha mu kabura kumuha natamwa government injura yihunga cwecerize binto mu rubare kashari Mbarara district akwa barukunoge tokeza zirasi abaturo mu Katete umurembo rwa Mbarara bayesharinga ahabwe ibura ry'amashanyarazi emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kurwa Basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseful mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of kare ntongera kutanjera omakuru gita gacencwire agurukusyeho nde Elias rutugusa hamwe na Sande Brian owo rumo rwo bonero twazo mu district ya Mtoma akaciko akoma kagubwa president akarukurwana sobushomanguza ka State House Anti-Corruption Unit kakwata abakozi bana abarukwebembera district ya Mtoma abarukutekatekwaho okwejumbero mu bushomanguzi abakwatwa harumo mukuru w'abakozi na Chitio Joanita orukure byo bwegese na Manya Richard mukuru w'akaciko akarukugabe imirimo Sam Karukuza hamwe na n'urukure by'amagara Sadiq Muji akachika ko makagobwa president akarukurwana sobushomankuza ka State House and Corruption Unit kakwata abakozi bana barukwebembera district ya Mtoma bwa nyuma yo kutungwa mwaka kumu okubane bejumbero mu bushomankuzi kanya nyojuni ya umushija wawe ukashotiristinga mukwe wawe ngo barujija gutwara umure katari hano abakwatwa barumu mukuru w'abakozi na Chitio Joanita orukure byo bwegese na Manya Richard mukuru w'akacika karukugabemera mutugume Sam Karakuza hamwe n'urukure by'amagara Mugisha Sadiq hanga ndiferwa icyo kubanza image ekishani abwo sate ngo muntu okuye wesente okuza kumuha mu kabura kumuha natamwa government icyo ndico kubanza nango bundi atamwa n'ubwebembezo bugize iki oburu ecya kabiri because this pomba shashuru hati mbashashurwe sente za government hati kwa gakaba kuri ibintu bitahikiri hati government ya mwe hati mbabo baba twara konga nubashashurwa hati offices zeze baru haza kuza muza gaps so mwe kaba kirungi emishange mwe rukujunana umukuru w'abakozi Joanita na Chitio harimo kushabe bituga hari aba bari kushabe mirimo okoresa kuba office hamwe no kushomankora sente zo kore ngute za road fund tugume Sam Karakuzobire nakura kacika karukugabe mirimo nawe nikigamwe ngo abire nashabe bituge biri hagati ya miliyoni mushanju okuza hari miliyoni 25 okubatungire mirimo abamwe problem yitu no kugira ngo abama bokushashura sente bakufune mirimo tubakora reporting no cyabe nacyo kiri kibi konga abo ku reporting bumwe nabo bokwesende mu kagira ki ekabura atumuntu ogo no kwija kagira kandi kashashura sente zanyu mu ngo so ushangeje nambere inki konga abantu tinka estimate bangani mangwe namba ebiri pango
Mugisha Sadiko rukure by'amagara hamwe na Nabamanya Richard umukuru w'ebyobwegese nibagambwa kuba babire nibakoresa ubushobozi bwa office zabo okwera bamwe abantu okutunga emirimo mu district G turi kubasa kwiha abane bituga kandi rwaroro na district exene yakora kurungi akesente z'urwo mu government zone nizigenda ziri kuzoma rwarira kandi amarwarira gatwirinda kora kurungi tine evidence yone riri kwereka ngo nyowe naragirangunisha wo mu kesene nizoba nari teri bagirete yabaji nyowe ka mu office when actually some of the members were not happy bakaba batashemerira. For example, you are working with someone wa home office toka mazire mwaka your supervisor ya transferring umukazi wawe. You can imagine that wrong. You are transferring umukazi wawe, and of course I had to react as a person. So of course numuchimanyango wao natera ko baho ebigambo abo bwahata bakumirwa hakitebe kikuru cya polisi omuri Mutoma kandi bwanyuma yo kucondoza nibija kutwarwa hakitebe kikuru cy'akacikaka okujunanwe manje zikwatirine n'obushomankuzi amakuru agagasha kwa Ben Mozi na Eli Akiza. Kare mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo abatura ba Katete Central aho mu Rurembo urwambara aha street erukutora aha kanise ya Katete Church of Uganda berizuba basharamo kwesharinga ahabwo butagira amashanyarazi okumara ukwezi kona abantu bagira ngo ekiremise obyo mushuburo kandi cyakanyisana n'ubwisi umucanga cyabo. Abatura batu abashanga bakwise vipande ebirukwereka ko baruhire ne kuraro mwiri mandendende ahabwibura ry'amashanyarazi. Maziba cha Katete Central cyo kirengire amashanyarazi transforme katwa kugira ngo ni Katete yo ka street akakacha karo kutora church street amashanyarazi robuga kubaga ruho ngagari yo mudigo Abandu bakinga amaduka gabo barukwereka batashemererwa kandi abandu nibagira ngo ibura ry'amashanyarazi ryongera obwisi n'obushuma mu cyanga cyabo. Abakutambara ekiro umwe twantu rw'umupira mbajya batera za peva za batwise ne batumara ukana isebira amashanyarazi gabo mashini n'ukora amashanyarazi nyoni nguza mate nyatira amaterite zikurengo mu byatano nyenda government ndihirira amashanyarazi mu mwezi mukafune mirunde Omubwire bwe sandemwe abantu banabahereze kwitumura Katete. Abwa TV West Susan Chelsea. Webare Susan Charles twagumiza muna makuru enjura yihunga ecwekerize ibintu by'abaturo mugombore yabare omo district yambara kandi obwahati abatura bashobanjirirwe ekigwereze eki kiteganisa maka agarukurenga omo runana omeruka nkakatojo rugarama hamwe na rwenshango. Abebembezi bahikomyanye kirwemwe kigwereze eki kandi bashaba abantu kuhinga emiti omyanye jwire busha. Myaka kuizenye chero tinga kureba kanye myaka ina stimusi wakanye chikabe chindi kino cyo kureberaho wakado gwahachiri wakado notia emuruka sofa area affected no muruka gwa katojo na no muruka gwa rugarama aka sofa twagireyo yesterday I went there today gwa officer yazayo so bakigamba collecting data namba y'abantu kubasa kumanya abantu abe affected. Umuyaga ogubire guru mwinji kandi gucwekerize misiri y'ebihingwa ekiresereho kutina ngo babasa kwija kuterwa enjara. Ire kimwe entoke zona ziri hanze mwen tushaba government ngo etereze obuyambi ahabo kuba abantu tubine niyo bererye ntasiya y'abantu entoke nizo zibere ziri ntasiya yabo okushomesa abana abamwe bayine za roni tubine ho kwihesente zo kushashura roni konkati barukwi tubere cyo kuyomunda abana baryama shome tubende cyo kuri abe no haka skuru fizo bihanda yene giri
so ni cyo kushaka government ngo ebayambe etuyambe etutera oburyo ebatungera ako kutuba ahamara gasha kwa Fred Anyene webare Fred Anyene kandi nshasha n'abantabo abasisikarirwe ebintu byabo babashubuzi hamwe na n'abavugiye be mu motoka abarukoro mu Democratic Republic of Congo ahamwata no gwampondwe nebetombwiturwe mu motoka eparkingiro misho gamaduka gabo kandi ebitarukurugaho abantu bajyangwe nshongeji erese rugo rutaro orukugenda misho mu DRC byenjo mbe motoka ebe behekere mishuburo bonka bariko bavuga bati no kutaho mu Rukongo habwo rutaro ruriyo hagati ya government ya Kongo n'abahekera ba M23 na ingine wizi wanatusumbua hapa usiku. Wizi wanatusumbua, kuna matairi zetu wameiba hapa, kuna kushindwa kama utalalamikia nani. Unashimama hapa kwa barabara unalipa parking. Wanasema karatasi haijatoka wa clearing hawajafanya mambo. Sasa tunachunga tu hapa. Sema tuende huko chini, wanasema hapana, tuwezi tukavuka hapa. Tunabaki hapa. Haruha bashoboza butuganiraho nabo kandi batugambira ko enshongeji eteganiso kora kwabo. Ebimoto egalo okuba mu kubo bitusumbwa nga abazuuzi olw'okubantu abakongo bajja batulekera sente olusi bakulekedde sente bakusaba nga bizinesi ende gye tukola entangawuzi nga tozirina motoka erudde mu kkubo newekanga nga esente ze bakuwadde nga naawe olusi kyonoolyako oba kyewaliddeko wekanga ozibaddiza. Motoka bwazimira ku kkubo zikola jamu nyingi kati abasuubuzi abagenda mu katali okuboda badileyinga osanga omuntu boina customer ave Kongo agenda kutuka mu katali ngotona tuka ngadayo ngatona muguze bintu. Silva Mapozi chairman w'entebe yakashatwa habwa mpondero biri hatauna council ashoborira habwenche motoka ebe biparkingiro mu mwanya ogu ombwinji. And mostly it has happened after the insurgency of the M23 that happened in Goma. The border that was being used in Katuna, the trucks that were passing there have resorted to using this Mbondwe border customs. Hona nabwe nshonga yajejekero koro ruguto orwachikorongo kuza Mpondwe. We are trying to discuss with the government to see when they are making the Chikorongo Mpondwe road to expand this side of Mpondwe town council so that there will be room where such trucks can park. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Muhanguzi muri bitu wa TV sto murunji ni nsima aho kuturebera hona kandi webare na noktorana okureba TV West tuliyo makuru gacenchwire konko tubishirize tubase kwantumura ukace tugarukana makuru gande. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Chirama Primary School mu district ya Ntungamo eriyo mu Mberambi. Ishomberere generally igiye n'ubuzu buhanga umuntu agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente
sente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Ekiro kikurechi yetungire Altar Wine ya St Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi shangwa mu maduka gono mu ihanga ryona okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itano narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano baryo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga waje tukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozwe mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no busha free registration amataji gitu gona yesimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga not mushanju ina itano. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. yuko mu butumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agishicwe keci abantu mu district ya Shema basimeresa ko yabugonji ahabwo kubahwera umukurwano sobworo babgambira mu rukiko rwabona ahabwabugonji sako kandi banjurirwe ngo bakozera magoba agarukure ngo mu miliyoni 500. Sako yabugonji ubwatenemo musako
ezirukora jo mu cyanga cya Ankole bite mu rukiko rwabona ayi Professor Ephraim Kamuntu abiyari umujenyi mukuru ashabero kwetantara abanyaji wari wakachita kucha 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 oburo abagabo datsambu omjajamu abashamba narabarukuramo ibishani abashamba tubarizayo narabegera abakazi tubarizayo narebitingwa tubarizayo abashuma tubarizayo narabetengi tubarizayo narabasinzi tubarizayo narabajumi bakujumirana nobakuba abanyaji rwego zaheru zicendire tukahendera umwaka w'ikubera runena twire miliyoni igana na mwenda ezobe tuyeguriza haheru kongo umwaka w'ikubera runeta twitwasigaza miliyoni 22 ezituyeguriza haheru so oreba percentage negative ya 65% external loan icendire. Chairman wa boda bwabwondisako Ronald Tumusime ayanjire ntunguka ayibashyiroho nahiborejerero mwakogo ibindi byekozere yagira infrastructure nanga icumbiko kirungi munonga yagura Costa Bus kandi yagaraka yakora na sente nyingi ati amagoba gakushika net interest gakushika miliyoni 580 igakozere okwetungukire habwa management yonka kurikana habwa members so nishaba buri member kwato mukono mutahiwe utakatire musakwe kinyamurongi bwandisako kumureta tukaba bingi tukakanya omusosiyete yitu kikaretera twayetungurana n'umumaka gitu bamwe mu barukurira za sako basemere mukorero ya sako eji abo koraje mu ihanga itomsima sako zitu ukwetandikira za branches zazo kandi zikazerera kandi tuzikabwira hamwe niyo cyama no kundi ndati na rimwe musite mugira muta mu planning ukero ko barake mugira muta muzeyo abantu abasite bine sente nyingi abari kuri sasa kweji nibagira ngo bworo babungiro makagabo abo pereza buronje bwa sakweji ya musente nagura proti naguma ninkora mpora ninshubura nabe ninshubura nayombeka umurimba rasite hati nyine mu amaju hamwe n'amaduka go kwihamu entasiyo kufika miliyoni 2 kwezi eco ni kimwe mbikoreka ikisako eretire twaba gasha kwa Sheikh Abdulatif webare Sheikh Abdulatif tagumuzama n'amakuru omuhabuzi wa president abwenshunga za manifesto kandi uhereze kutoranwa ahabwa MP obwa Shema South Professor Ephraim Rwaburembo Kamuntu yashabaza sako mu ihanga ryona ukubeco kureberaho umukurwano soboro makagabantu. Professor Ephraim Kamuntu yayihanangiriza za sako obuya bari mu rukiko rw'okhendera umwaka orwashuksako omurukya bya Shuk Town Council Shema District Elizoba ya banking hall umujenja wagira abantu kandi nyene mu basivile board yanya bakwa yahimwe hari abantu abataratina kushwara nyabura ko mumba gendere umuntu ataratina kushwara utarutungwe urukiko rwakwabe bemeza batari bamwe na bamwe mu district ya Shema kandi basimba buhereza bwa Shuksako abantu bingi babuzire kutanisa company na cooperative model tubateka nkuwa wabire namba 1 mwene sako yabo ninga korona namba 10 echora gambe bachorje kandi mwebwa ngo twine principles governing cooperatives shana mwene tukumentu zurisayitinga buri zoba kugira ngo twine democratic member control nyenda kusima patron 1 honorable Professor Kamuntu akanyegese kigambo kimwe anekyo konke kizibe cyo kikureme akuba toyine sente